खुरुमजरी SKTV न्यूज़ पे येंबिलिबा पुमनमकपु मेरिना ओइनामना तराम नोकचरी अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी मैतै फुरुप एसटी लिस्ट चन्नब करी करम थबकसिंग पाइखटपिबा लेरबगे हाइना इना मणिपुर गेम पी बिमोल अकोइजमना लोकसभादा वाहंग हंख्रे Imphal West District की संगाइथेल ताइरेन पोक्पी ताइनब मैतै यूम लेब मफमसिंगदा कुकी मिलिटेंट सिंगना बोम नोंमै राउंड कया कापसिंदुना लंदारख्रे हौजिक पाउ संदोकना पिजरी फुरुप अमा शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहन्नबगी मतंगदा स्टेट लेंगाक नत्रगा यूनियन टेरिटोरी सिंगना चुमले हाइना रेकमेंड तौरकप याउना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मदी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के माइकैदगी अयाब पिरकप खक्तमक खनगनी हाइना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द फोंगदोरकली हौखिबा नवंबर थागी तांग 15 दगी हौरगा चथरिबा पार्लियामेंट की निंगथम मिफम की मनुंग चन्ना ngarang लोकसभादा मणिपुर की इनागी एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना हंखिबा अनस्टार्ट वाहंगी पाउखुमदा मिनिस्ट्री की माइकैदगी वाफम असी खंगहलखिबनी एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना महाकी वाहंगदा मणिपुर की मैतै फुरुप एसटी लिस्ट चलहन्नबा सेंटर न करी करम थबक पाइखटलबगे पाइखटलगना करी थबकनो पाइखतरगना करी मरमगिदमक थबक पाइखत्रिबनो हाइना हंखि मदुगी पाउखुमदा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स दुगादास उइकेना फोंदोखिबदा फुरुप अमा शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहन्नबगी मतंगदा स्टेट लेंगाक नत्रगा यूनियन टेरिटोरी सिंगना चुमले हाइना रेकमेंड तौरकप याउना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मदी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की माइकैदगी अयाब पिरकप अदु खक्तमक खनगनी सेंटर न कुमजा लिसिंग अमा चमापन मरिफु तरामापन की जून 15 एसटी अमसुंग एससी लिस्ट अकक्नब फुरुप अमा चलहन्नबगी मॉडलिटी सिंग लेपथोकले मसिगी मतुंगिन लेजिस्लेशन दा सेमदोक सेमजिन तौगनी मरम अदुना मरी लेनबा स्टेट यूनियन टेरिटोरी सिंगदगी थारकदब प्रपोजल असी हिरम असिगी मतंगदा मखा ताना थबक चथबदा तंगाई फदना चंगबा मोइरी प्रपोजल सिंगी थबक खुदिंगमक अप्रूव तौरबा मॉडलिटी सिंगी मतुंगिना पाइखटली हाइना फोंदोखी चही तराहुमदोई हेना मणिपुर मियामना मैतैबु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 क्लोज 1 की मनुंचना शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट यावहनबियु हाइना तकनदुना लाखिबगी सरुगा मोइना हौजिक चथरिबा पार्लियामेंट मिफमदा पुथोक्तुना खनखिबादुगिदमक मैतै ट्राइब यूनियन MMTU ना थागतपा अमदि तौबिमल खंगबा उलगली MMTU के सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतुम चुरामनी मितैना थादोरखिबा चेरोलमगी मतुंगिना ngarang पार्लियामेंट मिफम की लोकसभादा मणिपुर की इनागी एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना वाहंग पुखतखिबा अमदि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के माइकैदगी पाउकुम पिरखिबा असि थागतली हिंसा यावबो खोंजंग संगसिनद्रिबा मखै सुक्ता तादबा मणिपुर लेंगागसिना हिरमसिदा अथुबदा रेकमेंडेशन थानबा होनबियु अमदि मणिपुर मियामगी इहुल खंगना थबक तौबियु हाइनसु चेरोलसिदा तक्सिलकले मतम कुइना चेक मोक लाउरुद्रबा मतुंग इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा संगाइथेल अमसुंग ताइरेन पोक्पी का ताइनबा मैतै सिंगी युम लेबा मफम सिंगदा कुकी मिलिटेंट सिंगना बोम अमसुंग नोंमै राउंड कया कापसिंदुना लंदारख्रे थौदोक थोफमदगी फंगबा पाउगी मतुंग इना ngarang नुमिदांग पुंग 6 मखाइरोम तारकपा मतमदा हाइरिबा खुलानिया सिगा नकनना कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा सैबुम कुकी खुल्लोमदगी कुकी मिलिटेंट सिंगना बोम मंगारोम कापसिंदुना अहानबदा काइहौरखी मदुगी मतुंग नोंमै राउंड कया खरसु कापसिलखी कुकी मिलिटेंट सिंगी थवोंग अदुदा सेक्यूरिटी फोर्स अमसुंग खुलंगाकपा सिंगनसु हंदुना खुद थोकनखी नुमिदांग पुंग 8 मखाइ तारमदाइ फावबा खुद थोकनखी अदुमोइनमक असोक अपन यावबगी पाउदी लेते खुलानी असिगा नगनना लेबा चिंगदगी कुकी मिलिटेंट सिंग कुमथरकले हाइबा पाउ फंगबदगी पुलिस अमसुंग खुलंगाकपा सिंगना पेट्रोलिंग चटपदा कुकी मिलिटेंट सिंग अदु लाक्तकना चिंगदगी कुमथरकपा थेंगनखी मदुगी मतुंग इकान कानदना नोंमै कापनबगी थौदोक अदु थोकिबनी हाइरे
कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा खुल कयागी लमदा पाक सन्ना पोपी थाबगी थबक चथरे डिस्ट्रिक्ट असिगे मनुंग चनबा लंका विलेजांग अमसुंग माकुई खुलगी मफम सिंग द थारंबा पोपी पांबी सिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिंग याउना मणिपुर पुलिस सीआरपीएफ अमसुंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपुनबा टीम ने याथतुना मांगहनख्रे था असिगे तांग 13 तगी हौरगा 19 फाउबा लंका खुलदा लम अक कुन विलेजांग खुलदा लम अक 19 अमसुंग माकुई खुलदा लम अक कुन मंगा पुन्ना अक हुमफु हुमदोई पाक चाउबा मफम सिंग द थारंबा पोपी पांबी सिंग याथतुना मांगहनखी थौदोक असिगा मरी लेनना मिफा मिपुन याउद्रबसु एफआईआर अमा रजिस्टर तौदुना मखा ताना थिजिनबा हौख्रे आइरे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन सेमगलपदा अचौब थौदांग लौखिबा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की मतंगदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फोंदोखिबा वाफम की मायोक्ता लेबाक पुंब चंगसिलक खोंजंग की सरुक अमोइना ngasisu MPCC na खोंजंग संगसिनख्रे CLP लुचिंगबा ओक्रमिबोबी याउना पार्टी असigi स्टेट की मकोक थोंगबा लुचिंगबा सेंगना ngasisu इम्फाल के कांग्रेस भवन दगी कंगलागी नोंगचुप थंगबा होजंग ममांग फावबा खोंगचदमा चतुना मफम अदुदा प्रोटेस्ट तौखी कांग्रेस MLA सिंह याउना चंगसिनखिबा खोंजंग अदुदा कॉन्स्टिट्यूशन बु उशितबा यानिंगदे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बु इकाई बपीबा अमित शाह फम थादोउ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बु इकाई खुमनगदबनी प्राइम मिनिस्टर अमदी बीजेपी न लाले हाइजगदबनी हाइबना चिंगबा वाहै सिंह इबा प्ले कार्ड अमदी बैनर सिंह सिजिनखी खोंचर दुगा मरी लेनना CLP लुचिंगबा ओक्रम इबोबीना हाई डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की मतंग फोंदोखिबा वाफमगा मरी लेनना थोरखिबा थौदोक सिंगी मनुंगदा पार्लियामेंट MP मसेल खुद याउनदुना इंथोक इंसिन फावबा तौनरकपा असि ममांगदा अमुक्ता थोखिद्री अमरोमदा ऑपोजिशन की लुचिंगबा राहुल गांधी अमदी AICC के प्रेसिडेंट मालिक अर्जुन खड़गेदा सिरिबा मराल्यानिंगदे ऑपोजिशन पार्टी न लेंगा की मायोक्ता प्रोटेस्ट तौबदी चटनै अदुबु लेंगाक पाइरिबा पार्टी न प्रोटेस्ट तौबा अमुक्ता थेंगनद्री हाइनसु महाकना मखा ताखे Law and order handle Tauriba, Shri Amit Shah, Honorable Home Minister, should be sacked immediately. Haina, akoi party na protest harna condemn to bahai tarengarangi. Delhi da parliament ko kipsi. Madu ki protest ni koi na tawjari visi yang na ikai ni ngai ni. Hibida democracy satpa lepak sinung da pani sauba democracy satpa why digi successful loiba. Country hai bitare Bharat adong da su thoki riba sigu ma thokte si ona taina bada tauraga Bharat ki democracy si ikai ba piba Bharat ki संविधान ikai ba piba adu Dr. B.R. Ambedkar Bharat ki संविधान si drafting committee ki chairman oidna maru oiba thodang lawbiramba mahak pusu mingset thianna ba tokina opposition da counter allegation tawra MDA ki government maroina Prime Minister, Home Minister के मतलब action लोगों दबनी Honorable Prime Minister ना Home Minister अमित शाह से should be sacked immediately. स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कयादा सरुक यारबसु मसा खक्ता की काननबा थबक तौरगदी ट्रेनिंग प्रोग्राम अदु यावरबगी करिसु कानबा लेते ट्रेनिंग दगी फंगलकपा वाखल लौसिंग अमदी हाइसिंग बादु मसागी काननबा हिरमदा खक्ता नतना खुनाय अमदी लेबाक असिगी कानगदबा हिरमदा थबक तौबा तंगाई फदे हाइना लमलाई एसिग MLA KH इबोमचाना फोंगदोखरे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2.0 दा सरुक याखिबा पार्टिसिपेंट अमदी फैकल्टी मेंबर सिंग तरामना ओपगी थरममा मंत्री पुखरी गैरिशन दे लेबा IGAR South के हाफलोंग हॉल दा पांगथोखरे थोरमदु दा MLA ना मखा तारदुना ngasi gi youth kayada makhal makha kaya gi training fanghan ba haibase yamnamak maru oi training dagi fanglakpa wakhal lausing na naha singi masagi oi ba future ama semba ngamgani kunaya se da khara doirabasu afaba maikai da contribute tawba ngamgadori bani weekly skill development solution amadi IGAR South na ngasi siliba program asina kunaya amabu afaba mowong da semba da achoba thodang ama lawri haike. Skill development has become more important. It is just not about empowerment. It is about employment. It is about equipping our youth and workforce with the tools they need to build a secure and prosperous future. This program, initiated by the Assam Rifles and We Care Skill Solution, is a shining example of how everyone can play a pivotal role in shaping the future of our society by providing opportunities to all skill enhancement.
Thoramadugha Mari Lenana IGAR South ke Major General Ravrup Singh na haikibada naha haibasi khunaya sigi tungi yumbini training program asida saruk yakiba youth sing asi masa khaktagi natana society asige oina kanaba kaya purakpa ngamgadoribani lamdam asida mahi masing tamba loiraga mahiroi kaya leirabasu makhoi loinamak masagi sinfam amada changba oidri youth sing na mayumgi oiba comfort zone dagi thoraklaga mapan khunaya sida thoraktuna sel tanba haurak haibasi khunaya sigi oina kanabani haike. Children or the youth of a society, they are the future. The skills which you acquire today or the path you choose today will define not only you but also the destiny of the society, of your community and the state as a whole and as a nation for us. Large number of students pass finishing their schooling, their college education, but do not have the specific skill sets which are required, which will make them employment specific. So the idea is to bridge that small gap. Manipur is full of talent, whether it is in the field of sports, whether it is in the field of education. It's a very thriving society. And I come from the mainland India, and believe you me, the skills which are associated with our youth from Manipur are much in demand. So with that as a background, we started this small project. JAC of Office Assistant Recruitment 2021 Education Department na December tha sigi manungda kumja lising ani kunmathoida Education Department na Office Assistant launa ba pangthokiba written test haidok piu haina taksilakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifamda JAC asigi convener Lokeshwar Laishram na hai written test ki result haidok pina ba mari lena ba singda kayarak takshin ki ba laikre adubu ngasi fauba thabak ta onthorak pa laitri candidate singi marakta thabak chang की चाही हेलक पकया यावत नतना रिलीफ कैंप त लेबा मियोय कया मसु यावरी मसिगिदमा खनबिदुना था आसिगी मनुंगदा हाइदोकपियु करिगुंबा हाइदोक पिद्रबदी डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग संगसिलगनी हाइना मखा तारकली Education Department na 2021 da kaukiba Office Assistant gi written test haidok tana lairiba si matam aduki matik sangmangre amadi request masing khangdana minister amadi department da haijaduna tawjagre hauji candidate singi marakta S bar oiba amadi relief camp da lairiba ichilinaw kaya amasu yauri youth singi khanbiraga Manipur government na athuba matam habidi December tha manung sida haidok pinaba haijari hairiba matam December gi matung tarakpada de democratic oiba agitation kaya sangsinnaba thorang le maduna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ humble appeal asibu consider tawbinaba haiba wafam asi thamjaraga tensinjar इथै लौखोंग फगत हंदुना मियामदा कानबा पीदबगी पांदमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लेरोंग थिल निंगेल ग्राम पंचायत की मनुंग चेना लेबा फंजखोंग खुलदा चेलिबा इतोक तुरेंदा एमजी नरेगा की मखादा साबा मिनिदा ममा हौनबी मतुंगिना लाइशोन तिनसोन गलोइनना लेरोंग थिल निंगेल ग्राम पंचायत की चेयरपर्सन सलाम कुमार न संगादुना मियामदा खुसिनखरे मिनिदाम संगारदुना लेरोंग थिल निंगेल ग्राम पंचायत की चेयरपर्सन सलाम कुमार न फोंदोरखिबदा जीपीएससी की वार्ड नंबर 9 अमसुंग 10 फंजखोंग अमदी चंद्रखोंग खुन फाउदुना चेलिबा इतोक तुरेला सिगी मथक्ता चेयरपर्सन अमसुंग वार्ड मेंबर सिंगना एमजी नरेगा की वर्क प्रोग्राम दा हापतुना खुलनिया सिगी लोकल सिंगदा अमदी खुलकता फाउदुना चेलिबा इसिंग असि मियामगे दमा खरदा ओइरबसु सिजनना बहाइदुना मिनी दामसि साबनी महाकना मियामदा अपील तौरदुना हाई पंचायत अमदी लेंगाकनबु ओइरबसु पाइखलकपा थबगसि हौबदगी लोइबा फाउबा अइखोइगी थबकनी लोइरगा मियामदा सिनरबा मतुंगदसु मियामना अइखोइ इसा इसागी निखनबिदुना फजना सिजनबियु मियामनसु मतेंग पांगबियु मियामगिदमक अइखोइ लेरी अइखोइगिदमक मियामसु लेबियु हाइना चेयरपर्सन कुमारना फोंदोखि सिंगजिदा मतम कुइना दंदखोंगी सिंग फापगी सिंग कुबगी अवाना से कितंगी कोपा साफरद्र हाइना तौजबनी मयाम पुनमनसु कोइगी गवर्नमेंट नंबरसु पंचायत नंबरसु कोइना सुजरक थबक सिंगजे इन मयाम द थमजबिंग कोइना प्रोग्राम हापकदगी थबक सि लोइ फाउदे कोइना दम कोइगी थबक ओयबा मयाम द सिनजबा असिदगिदी मयाम गी ओइरबने से दुना मयामनसु तंग सोयनाम यावसि मयाम सिनबिरगा मैम नुंगाइनब तौबीबा लैलिबा प्रजासिंगजिना गवर्नमेंट सोरकपा पंचायत सोरकपा थबकसिंगजे लोइबदगी मैम अखोइगिनी इसागिनेना खल्लगा तौबु ओइरगदि ngasi कोइ चाउखतपगी मन्नसु तानि
Security Force na state asigi ching amasung tamgi mafam kayada thiba humbagi thabak chathaduna khuchukulai kaya fagat pangam leptri ngarang su Imphal East amasung Kangpopi district ki manung chenba mafam singdagi yamlaba khuchukulai sing Security Force na fagat pangam ki State Police amasung Central Force kya pun matim na chathakiba thiba humbagi thabdokta Imphal East district ki nungbram amasung Lairok Wi-Fi khulgi mafam singdagi 7.62 mm gi Russian RPD machine gun ama magazine ga konana 5.56 mm insas rifle ama magazine ga konana 0.32 pistol ama 2-inch mortar ama 12 bore single barrel gun ama kilogram ani makhai ge pokhai hanna polam sing pompi gun ani pompi cell ama number 36 hand grenade ani WP hand grenade ani wireless radio set ani tube launching ani 60 mm improvised mortar cell ama 82 mm heavy cell ani 60 mm improvised motor high caliber launcher ama 7.62 mm gi live ammunition humfu 5.56 mm gi live ammunition nifu 0.32 mm gi ammunition ahum amasung 12 bore cartridge ani recover tawbungam ki Nakalamar da Kangpopi district ki Laimaton Thangbugi Nepali Khuti gi mafam singdagi 303 gi semdoklaba sniper rifle ama 0.22 gi rifle ama single barrel rifle ani 9 mm pistol ama 12 bore cartridge manga 303 gi live round ama IED ama detonator ama safety fuse ama gram chama gi commercial explosive ama battery pack ama tube launching ani anti riot cell humfuni thoi dummy cell ama recover tawki fagalaba khuchu khulai sing mari lenaba police station singda sinakhi bagaloina na thodok sing asigi matang da makhatana thijinbagi thabak chathari hairi ngasi ayuki pung 12 rom taba matamda wangoi police station gi manung chenna isok ching fu ching achobada asiba miyoy amagi saru polang leramba thengna khre hairi miyoy amagi saru polang adu ngasi ayukta sing yanba chatpa miyoy sing na thengna rakhibani hairi mafam aduda nambol amasung wangoi police station gi team sing laktuna yengshin khibaga loinana asiba miyoy adu gi saru polang adu wangoi police ki team na lokhat khibaga loinana case ama register tawkre hairi thajaba yaba pawgi likhun amada ngasi thengna rakhiba miyoy amagi saru polang adu nambol naure makha lekai degi chahi asigi juntang 15 da thokibadagi thiba khangdana lerakhiba naurem somen chahi nifunithoi naurem rasigi mapuroiba oiramba yai hairi Nambol Kaithil da Ladiba Vendor Singhi Potlam Singh Numidangi Matamda Sangnaba Thamliba Miyoy Singbu Lauthokuna Nambol Municipal Council na Atopa Miyoy Singh na Sanghalagani Haina order Thokibadu Handokadabani Haina Kaithil Fambi Singh na Ahingya Rektuna Khongjang Sangsinkre Ngasisu Nambol Kaithil Apunba Lukpai Sinthalup Nambol na Sinduna Nambol Kaithil Vendor Singhi Pochai Ekhoina Thazaba Miyoy Singh na Sanghangani Nambol Municipal Council na Vendor Ekhoigi Pochai Sangbada Khutingjinba Yaroi Nambol Municipal Council gi Pochai sangbagi order khudakta handok u haina taksiladuna Nambol Kaithil gi travel market ta wakat mifam chathakibani Municipality na haji order ano bathoi base moina yam thono khongmam je handok ta taragadi akhoi imai bin sina kan mo khongjang jangjal akhoi gi isa gi ipoti akhoi na yamna khangna thamjaba mida nisa pasa sadaba mabuk chen sengba mida akhoi ni ipot sangan jabani aduna kana gobana ko Nambol ka thenda khuting jambira kanu kariguma municipality na order thoiba moi ahum bari je kariguma ka thenda sangak pa taragadi yaroi aduna yam thono khongbam handok piu municipality na khongbam handok ta taragadi municipality akhoi thonglon gani akan ba khongjang kaya akhoi changjal kan ha base akhoi gi asengba waremni Hauzik Paugi Marak Thatna Tenma Break Amatang Lominasi Seizure-free morning and evening OPD consultation. Miyamda affordable quality healthcare thanghanabagi pandamda ayuk pung 8 13 amasung nungthil pung 1 ahum phawba tongan ba specialty 12 gi free OPD consultation 16 December 2024 dagi hauzare. Akupa marol Caesar Hospitals Langol dagi khangbiba yagani. Bracket tung da taram nok churi makhata ba pau pizari
Board of Secondary Education Manipur Bosem gi manungda thokli bairang asi athubada loishinduna office asi ningthina mathau tawhanbiu haina All Manipur Press Association Ampana appeal tawrakli Ampa gi Publicity Secretary Ratan Lauremba amasung General Secretary N Commandant na punna khudek piduna thadorakiba cherolamada mahairoi singi damakama di textbook number gi matangda Bosem na achobo thaudang lauri handak chahi gi su Manipur gi printing press sing da SSA gi textbook number gi order piba loiraduna print tauba ayamba loiraduna board ta delivery taunakre amaronda sales ki print order amuk piraga press khara amagi di proof paba loidaba pithoktaba lawshindaba khara yauri masina maram oiduna textbook sing asi thengna namba loibagi fibam da lakle textbook matam chana fangdaba yauna khudong chadaba kaya mayok nadanaba bosem gi irang asi loishin biu haina taksilakle Manipur da hauzik thokli bairang asida kumbi SCMLA S Premchandrana miyam gi yaifana pangthokli ba thabak thoram singda apen ba madi nungai ba pokladuna MLA ga punna chatminaragani haiduna nona BJP da yaurakpa miyoi sing asi okpagi thoram ma kumbi terakha ward number 29 by 12 da pangthokre thoram adu da MLA ga chatminana ba nona BJP yaurakpa polling station kudmapan Tarahumdoigi imung kuntragi miyoi marifudara romda BJP gi lengyani anduna taramna okay. Ngasi akoy bulusing bo ribo honorable chief minister miyang CM asum tawo ngasi thoiba thongdok sing mai lenina akoy gi mangi droba jati ma kanna bhona bai je magi mathau ni haiba magi amna thona pan ngangba adugum buduni akoy ni amna thona pan magi tuni inaribo mabu support tawri yama budan nimit kunni gi manungda wala thaba loininga gi pandamni rik thare gi ma'am mechin ma'am changa tawri se aduna lambi se fit humpu pakthok khrabnina matai gi lemhori lambi sing je laibak sing ngarang da phone bu oibena maram oirga hani gi akoy gi lejari ba putra ngata trate pakku lambi si phawbuda ji gari so bu chapu puthari nammi maram de si moi kesper satda lambi loi nam da blai aduna akoy na thagadu lambi wala thagadu ji ton nipu yang kai sam chatningai nate sumde gi ton tara kun punthra chatningai gi khaktani adu moi la ibo ma'am ji ton nipu degi yang kai pu gari ma'am lai si thawjal ladi akoy automatic le akoy na phana kan sem magazu yada bani asigi lerak hajan basi niyom chumna law sat pa khot pa akoy di asigi agriculture gi oiba thongtuk ngam dum tawngai hona bada sem bodu lambi ji khran niyom chumna sempam tu I haidna aina kan ba ayang bo hona jabani Mahiroi sing the basic scientific knowledge lehenabagi pandamda ngase Makers Foundation sinduna Children Centric Outreach Program ma Imphal West ki ngairangwam de leiba the SK Ideal Government High School da pangthokre thoramadu da MES JDO Zone 1 Suchita Kumukcham Directorate of Education SK Vigyan Mandir Officer Oina Muhindro amadi SK Ideal Government High School gi Head Mistress ke Apuilu Rongmaina maroi bamyoi sing oina sarugakhe अखोइना ngasi science ki lamjida changjan lai se kai marang gi no hai taragadi khoi gi hori ba angang sing je ahal laman na mai superstate je thajara kanjida khoi science and technology je darka ta hai na hai basi grassroots level dagi angang sing de piragadi hena pandam je phangare na khoina khanjabai ne tawiba program ji da khoina income generating program na khoina ok loiba adigi fishery aduga florist sumba mayam tawra kanjida khoina tawjabane adubu sigi science and technology je satra teenager adigi angang sing ji de pining be wakhal lakjina miyoi ba khoisina hingbada science and technology ja suki matik darka ta je khoina midway home ji de income generating program je implement tawba ka da khangeba aduna marom kanjida science yaw da yarak tabadigi khoina sigi program je tamjabna paika charakpane Film Forum Manipur na sinduna mapan suba nongin music video competition English ngani kunmari gi final round lakli ba December 13 konung mamang de leiba MSFDS ta pangthoklagani hiramasigi asiga mari leinana ngasi lamfil da forum asigi office ta pangthokpa paumi singa unaba amada Film Forum Manipur gi president L Surjakanta na hai chahi asigi oina punna video album ni fumari thazilaki hairiba album sing adu ningthina yenglaba matungda nongin best director best singer best editor best actor best editor amadi nongin best music ki mana yauna tongan bakanglup tara tarit ki
damak final round changlaba nominee singi list ama suthokle haiki Churjakantana makhatana hai final round gi nominee sing asidagi khwaidagi faba video album sing adu jury sing ne leplakpagi matungina lauthokani asigumba Manipur gi film industry bu yokhatnabagi pandam da pangthokadoriba competition asigi final round asibu miyamna susaruk yabiyu haina appeal tawrakli Manipur Film Institute la ayo do matik chana Film Institute sima ran tawdri ada film forum na ngalnge matam degi music video da accessibility akoi gi gateway education platform amane na act tawning ba na tra makeup tawning ba technical line designing ba direction tawning ba mayam sigi ba thong am khangni masina training institute amane ne khalaga adudigi afaba artist afaba cameraman afaba editor director singji han tawna ba na music album si competition ji haujugi bani adu live thibadagi andaki sahi thangkhang ni de thore sahi di nan ba ya da bani na tawro sina la 27 December pung anida Manipur State Film Development Society gi auditorium da award si kumai rom da natta award ya dokpa adu pangtho sina koi office bearer sina khanjaraga masi nimisi lecture na masi top 10 da music video album tara du khangale sima declare ko jare aduga individual category da leriba best director best film best actor best actress magi leriba category khudimuk ski nominee ga loina na masi akoi hangdokpana media da ko copy enjere Manipur Fire Service Department Sinduna Chandel amasung Tamenglong Fire Substation da numit nini chupna Basic Life and Fire Safety Training Program mai pakna pangthokre tha asigi tarani pan amasung tara mapan da pangthokhiba numit nini gi training program aduda maruoina hospital amadi school gi staff amasung mahiroi sing na sarukya ki khudaki oiba mahau langpok thorakpa matamda matam chana thengnaba ngamna ba amadi mahau langpok ki thodok thokdana ba lokhatkadaba checksin thorang sing gi matang da fire service ki team sing na Sandokna taktuna wakhal tahanke. Democratic Students Alliance of Manipur Dasamgi Kulhumdoirak Suba Foundation Day ga mari lenana Marifuni Thoirak Suba Mega Blood Donation Camp ma ngasi Jenims ta hodokre Mahiroi Khunai amadi Leibak Miyam gi damak kathoklaba I haiba thimda National Health Mission gi State Blood Cell na sponsor tawduna Jenims ke Blood Center ga khusamna duna pangthokiba voluntary blood donation camp aduda miyoi kun mangana EPK Mega blood donation camp se lagliba January ki tarikh unda pangthok ko Democratic Students Alliance of Manipur Desamgi Foundation Day ga mari lena pangthok sabani do ngasi sina akoi ogopuru mini Jenims ki blood bank sida akoi ogopuni ngasi goina di miyoi kun ga mangana I dan to gi pandam ko thamjari duga akoi tongan ba blood bank le hospital sing sida akoi khata na blood donation dum chatha jigini akoi matam gi akoi need basis da akoi blood donation dum chatha jagani ai tangai padana amto blood patient bi mata mathau ta matam da akoi gi volunteer man sing sina akoi soidana I dan to gi makata na chatha jigini ha ko jitama Chahi khudingi pangthokpagum chahi asigi oina su Merry Christmas namadi anobo chahi lisingani kunmanga na lakpada lalhaulov jeranglong United Front JDUF na miyam da maruoina Christian lining chatpasing da yaifa paujil pirakli Gentry Kamaina luchingba JDUF ki Secretary Information and Publicity Louis Gangmaina khuriek piduna ngasi thadora cherol amagi matungina Christmas amadi anobo chahi na lakpada lamdamasida leminariba miyam da nungsi chana ba hengatpa santi leiba amadi Jesus Christ ki Thauzal adu pina biba oirasanu hairi amarom da center ga kumja lisingani kunithoi gi December 13 cessation of operation khudek pinaduna tangkak naina wari sanabagi thabakta mateng panglakhiba sing amadi sogolakhiba singbu su thagat pafongdokladuna matam chupagi oina yanaba waroishinama purakna bakhonabada miyamna sagot piu haina su cherolasina appeal tawrakli Housing amok sanabagi pauda Manipur gi mingchet purakraba MMA fighter tarani thoiga loinana team adubu luchingduna mai paglakkhibada achobo thodang lawkhiba coach Nandaibam
Frank Mangangna ngasi Imphal da thunglabada Imphal gi International Airport da miyamna harau tayamna okre sanaroi singamadi coach bu pungning thogot pagaloina na Manipur MMA team aduge coach oikiba Nandaibam Frank na haikibada National Martial Arts Committee of India na sinduna tha asigi tarau humdoidagi hauraga tarataruk fauba Uttarakhand gi Dehradun da leiba Parade Ground Badminton Indoor Stadium da ICL Indian Combat League Season 8 pangthoki ICL Season 8 adu da Manipur gi mohut sinduna Kamak Kanglaipak Mixed Martial Art Club tagi sarukya khiba apunba fighter tarani thoina gold medal taraga loinana title belt ani su fangba ngamduna mega event aduda Manipur na chawna mai pakpa ngamki ICL season 8 asida kilogram kundagi hauraga amateur gi thak fawba tongan ba weight category da Manipur ge sanaroi sing sarukya khi hauzik India da MMA gi fighter sing na hena maming chalakpa asisu Manipur dagi tholakliba fighter sing ge achoba credit ni adumakpu state asida infrastructure ge awat pakhara lei haidu sel ting nama palam da chatuna training tawbagi mathau tade thamoi sengna thajaba amaga loinana honorabadi awang ba thakta hena sanaba ngamlakani amaromda thengkhang kayada Manipur dagi sanaroi singna palam da pangthokpa championship amadi games kayada saruk yaruba matamda maitai machani bu hairabadi makhoi da minungsi utpagi chang nemi maitai macha aikhoina tawba ngamba sing makhoina namthana ba adumak honaduna lakli haiki तसिंगना ममिंग चलेबा फाइटर सिंग जे एक्चुअली अखोई मणिपुर मचाना सु अनम ओइगली को अदुगा मयाम अंडरस्टैंड तो हाबदी मणिपुर खै चुमे मणिपुर दा इंफ्रास्ट्रक्चर गुमै कनु मै खितंग कनु दि लै बट अखोई याम कन होनरी मपालम दा चलगा था दा लुपा लिसिंग यांखै हुमफुल तो ट्रेन तो बै मचौ सुं चा ता दे दि फावरे ममिंग लेरि सिंग जा मोइना हाना फावद्रिङाइ दा फावबगी मिंचत फंगनबे कैराक तो अखोई मणिपुर सिदगी फंगबनेबा अउना मसी अखोई थमोइदिंग दा अचेत प थाजाबा थंबिरगा लेंगदना प्रैक्टिस तौबा मतम दा पैसा सु टिंगलोय अदुइ मथकता अदुम मथक अदुम काखलकनी हाइचारे अदुना अखोइ जे कमाइ तौगे दा डिवाइड एंड रूल थाइनगी अखोइगी ब्रिटिश दा सानबिरमबदो अदुमाइना हौजी हौजी अखोइ सानरोइदसु डिवाइड एंड रूल तौरिबा अदुगो सुगुम मैम जे आइ नाउतंग दे बेस्ट लेवल दा मणिपुर इटसेल्फ अखोइ स्टेट सिदा दा ट्रेनिंग तौरगा हाई लेवल दा लेवल अचीव तौगा प्लेयर आई नमनाइ पुदोकिनी हाइचारे ICL Indian Combat League की Season 8 सरुग्या खिबदा टाइटल बेल्ट की मिंगचट पुरखरबा कियाम इनाव सनाना फोंदोखिबदा हंदकी चैंपियनशिप असिदा माई पागलकपा सिना महाकी माई पागलकपनी हाइना लौदे मतुंग तारकपदा पांगथोकपा चैंपियनशिप कयादसु अंगंबा थाकता होनदुना मणिपुर की मिंगचट पुरकपा ngamnaba honabga loinana UFC gi thak yaunaba leptana honagani haiki ICL Season 8 ta kiam inaw sana amadi Jefthar Baryam takna title belt loki KH Jamesbone A Tulazit L Lakhan K Rishi H Island CH Gandhi W Mangal A Mangaleiba L Delvert amadi S Justin Nasu gold medal tara lobungamki harawe aina honajagibdo ko honajaman phangbe tapta ko ado koina hajik si phangye gaina yam harawbadi hawdi hadi koidi hawrakta ngai bini ko sidagi hena hadi matung tarakpada ko sidagi hena mai pangnaba sidagi hena kana hona Chatliba tha sigi tang tara humdoi dagi tara manga fawba Uttarakhand gi Dehradun da leiba Parade Ground Indoor Stadium da pangthokiba ICL Indian Combat League ki Season 8 da amateur 56 kg ki category da gold medal lorokpa ngamkhraba more dagi lanjenarakhtuna hauzik wangkhai high school da hangliba relief camp da leidiba L Lakhan Mitei MMA fighter ngasi Nambol Kaithel da miyamna taramna okre Lakhan da Nambol Kaithel hek yaubaga Nambol gi ima singna lei pareng sividuna taramna oktuna pungning thogot ki ningsing bayai more dagi lanjenarakhtuna hauzikna wangkhai high school da hangwa relief camp ta changjafam loriba Laishram Rakesh amadi Purnima gi machanupani mahak mamang da state ta natana national gi thakta MMA masana da gold medal kaya lawrakhrabani ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯐꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯏꯅꯕꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯒꯣꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯠꯂꯨꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯒꯅꯤ UFC ꯋꯥꯔꯜ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅꯕ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ
Kerala yumbu oiduna thasigi kuntarukta kunmapan fawba chathagadaba yankai humdoirak suba Senior Man National Handball Championship Englisingani kunmarida saruk yaruna ba Manipur team ngasi Imphal thadokre. Handball Association India gi mineng makhada Kerala Handball Association sinduna Kerala gi Changana Serida Pangthokadaba Championship asida state ki nupa sanaroi tarani pangaloinana reserve sanaroi ahum yauraga apunba sanaroi kunmathoina mahut singani Manipur handball team aduda TH Ravindro na coach amasung KSI Romesh na team manager oina luchingki sanaroi amadi official sing na Imphal thadoklamdai gi thoram aduda Manipur Handball Association gi maikai Manipur gi team da yafa paujil Piraduna Kerala gi damak lamthaki MHA gi president Oinam Prem Kumar na haikibada Kerala da pangthokadori bayankai humdoirak suba Senior Man National Handball Championship asidagi Manipur na tarakpa ranking adugi matungina kunthani panrak suba National Games Uttarakhand gi handball discipline da qualified oiba ngamgadori bani Kerala gi championship asi Manipur gi oinadi yamna maru oiba amasu oiribani championship asida akhoi gi state ki sanaroi singna fazana angamba thakta honaduna national games ki final round changba ngamnaba lamdam asigi miyamna suyai 4000 nibiyu haina pungning chingsilakle ngasi akhoi gi player amadi official sing akhoi na sanaba chalibasi yankai humdu suba senior national handball championship akhoi qualifying round sanaba chatpani masi Kerala dani masi gi tournament sidagi akhoi rank tugi matungina akhoi qualify oiba oidawai do masidagi akhoi select tagudani aduna yam maru oiba adugumaba akhoi gi tournament amani akhoi gi handball men's ki damaktadi ado asigumnaba tournament sida akhoi Manipur gi akhoi player ade official total akhoi kungani thoina akhoi saruk yari asigumnaba tournament sida akhoi qualify oiba ngamba do akhoi Manipur gi praja myam dagi akhoi oiba ngambagi sojo akhoi nijage Hausigaroi badamaroi ba pausing amuka hana bizari Maitai Furup West list chanaba kari karamba thabak sing paikhapiba leirabage haina ina Manipur gam pe bimola koi chengna lok sabha da wahang kre amasung Imphal West District sangai thela amasung Tairen Pokpi ka tainaba maitai gi yum leiba mafam singda kuki militant sing na bom amasung ngoi rang pe kapsing dula nandarakre Matang asida bulletin asilo jare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maru oiba state asigi lebaga asigi amadi malem gi oiba e pausing gi damak SKTV news bu bideng ta duna lebiu pumna mapu amuka hana khurumjari